Selamat beribadah ma hubata. Terpuji ma Tuhan, na membere panorang nadear bata, boy hita mandihuti ibadah minggu sadarion. Minggu 10 Juli 2025, goran ni minggu naupapathon dop Trinitatis, topik minggu makaholongi Jehovah apa manggoluh ibagas dalan ni. Paima ipukahita ibadahta, iberehanami bata panorang, ase bersaat teduh, martonggo hita ibagas suhur, pangindo hita pangurupion ni Tuhan, dear mardalan ibadahta sadarion. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ay pitordo hata ni Jehovah, anjaha sitongdo sagala pambahenan ni. Holongdo uhur ni bani hapitoron apa uhum. Idok ni uhur ni Jehovah do manggoki tanoon. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata na manopa hanami, pakon ham Jesus Kristus na paluahkon hanami, apaham tondoy na pasing na mangajari hanami, parayak ham mahanami na martupuon, asilambin marbagal haporsayaon nami, janalambin sitong goluh pakon pangarapan nami hubamu, paahap kon hamma ban nami holongmu, ase marholong ni uhur hanami hubamu, sonay agebani hasoman jolma. Ase boy hanami riap marmalas ni uhur, mamuji pakon pasangapkon goranmu. Jalo hamma tonggo pamujion namion. Amen. Hundul makuria. Pasangap hita Tuhan, puji hita goranni. Tunggung do tumang Tuhanta, ia do raja sagala raja. Mendoding hita haleluya nomor 408, ayat sada pakon ayat 2. Haleluya puji ma Tuhan. Pasanga marhite on kondrang nalaingan.
gatini titahna 10 aimana tersurat bani Matius 22 ayat 37 dasku bani 40. Maningon haholonganmu do Tuhan nai batamu, humbani gokni uhurmu, humbani gokni tonduimu, apa humbani gokni pikiranmu. Inma titah si bagalan anjahana parlobe, napaduahon onpe dos do pakon in. Maningon haholonganmu do hasomanmu, dos kondirimu. Titah na dua ondo, manripun sagala titah pakon hatani nabi-nabi. Riap mahita mangindo, ham Tuhan nai bata, pargogohi ham maau, makorjahon hatamuai. Amin. Dodingkon hita ayat 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita
sopot kon hitama dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata, paridop ni uhur anjaha parholong ni ate, huban nami jol mapardosaon. Doma ihaton ham huban nami, ase ihaholong ihanami kasoman nami, dos kondiri nami. Hape bani pargoluhan nami ari-ari, gatido seng juppaham in humban nami. Gatido hanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas ni uhur dopak hasoman nami. Hurang dohoma kanami palumbahon hasoman, bani parlahong na hurang dopak ham. Age kuria mupe, gatido langi kakolongi hanami, humbani uhur na borsih. Gatilang marpangguruan hubani harusuh ni uhur muha nami. Laho mandalan kon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni kuriamu. Gabe harusuh nami sandiri hasa idalan kon hanami. Naroh doha nami hulobemu, mansopot kon dosa nami. Holong maatemu, marpangulaki mauhurmu mangidah kanami. Sasap hamah ganup dosa namiin, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Tangar anjaka haporsai hitama, hata ninay bata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Paridop ni uhur anjaha pardiar layak do Jehovah. Nangit manringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahin hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalos kon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapain bani niombahni. Sonaido idop ni uhur ni Jehovah bani sagala na makabiarisi. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul makuria. Marigat langit ni langitan ibaen holong ni uhurmu. Mendoring hita doding hapor sayaon nomor 240 tolu ayat sada pakon ayat 4. Matong si madaahu, sadokah au itanoon. Saitong diarma parlahohu, pasangap goranmu tongtong. Doding kon hita ayat 4. Bye.
Pangar hitama hataninay bata, natar surat bani Efesus onom, ayat 20 sada, dasku bani 24. Hata parujungan. Tapi ase ibotoh nasiam nama sabaku apa horojaku, patugahon ni sitikikus do bani nasiam ganupan in, ay iya do sanina na hinaholongan, anjaha si parugas hatengeran ni uhur ibagas Tuhan in. Halani indo ase husuru ia marayak nasiam, ase boy botohon nasiam na masa banami, anjaha ase ia pohi uhur nasiam. Damai ma bani sagala sanina apa holong rapkon hapor sayaon, humbani na ibata bapain, apa humbani Yesus Kristus. Idop ni uhur ma makasomani haganup na marholong ni uhur, bani Tuhan ta Yesus Kristus na tetap sadokah ni dokahni. Martuah do na manangar hatani na ibata, anjaha na marimbagas konsi. Amin. Tuhan Yesus do si madahita, napator sahon ganup goluhta, paima isaksihon hita hata hapor sayonta, doding ta haleluya nomor 328 ayat sada pakon ayat 2. Yesus Tuhanku si mada au. Mandi logoran mo tongtong, sayroh maham, nadop kaho dokah, doding konhita ayat 2. Jesus mandi logoran mo tongtong, Riap mahita jongjong, saksihon hita mahapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, isap tanoon. Au porsaya bani na bata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon.
Au persaya bani Yesus Kristus, anak ninai bata na sasadain, Indo Tuhata, na tinubuhkon ni si Maria, sangganape haliaban, marhite tonduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani na matay, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjaka hunduli siamun ni bata bapa, pargogoh na sotarimbang in, hunjay ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mati. Au persaya bani tundui na pasing, bani kuria parsadan na mapasing in, bani segala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Hamtongtong ihut kononku, Yesus si paguluh au. Mandoding hita, haleluya nomor 102, ayat sada, pakon ayat 2, dop salpoli mandoding, tangar hita galangan kor humbani seksi inang. Di
Salam mahubata haganupan, horas mahubata, selamat mengikuti ibadah. Sonai homa, yaton hanami, selamat beribadah hubani nasyam. Naman dihuti ibadah melalui channel GKP Padang Bulan, live streaming. Ase ipasu-pasu Tuhan ma hita haganupan. Sonari tangar hita ma ting-ting bani kuryaon. Naparlobe ipadaskan nami selamat ulang tahun hubani anggota kuria. Nama ulang tahun ibagas nasa mingguon mulai 7 Juli sampai sadarion 10 Juli 2025. Selamat ulang tahun hubani Tobias Patudu Lumban Turuan. Nama ulang tahun bani 7 Juli. Selamat ulang tahun hubani Bapak Sahat Martua Situmorang, Inang Hotni Uhur Damanik, Inang Susanti Damanik, Andre Bonardo Sipayung, Pakon Frans Oloan Situmorang, nama ulang tahun bani 8 Juli. Selamat ulang tahun hubani Bapak Situa Mahaitin Hasohan Sinaga, Juliansen Samuel Purba, nama ulang tahun bani Siah Juli. Selamat ulang tahun homa hubani Inang Nyonya Kamrol Damanik Boru Saragih, Pakon Bapak David Lodewik Sinaga, nama ulang tahun bani 10 Juli. Sonai homai padaskan nami selamat ulang tahun hubani Inang Nyonya RBJ Sipayung, Inang Boru Girsang. Agave Sintia Sijabat, nama ulang tahun bani 12 Juli 2025 on. Selamat ulang tahun homa hubani Bapak Situa Rap Mulia Saragih, nama ulang tahun bani sadari on 10 Juli. Panjang umur, sehat manasiam, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah berikut ini bani Minggu 20 Juli, Minggu Palimahon Dop Trinitatis, beribadah dohita sona somal, nai bebanhon Pendeta Jemi Raya Saragih, anjaha koordinator ijai Aima Inang Situa Martina Girsang, ase boy mai persiapkan ibadah ta ibagas nadiar tene. Sonai homa anggudah kita bani halaman 2, pertonggoan bani 10 Juli, pertonggoan di rumah-rumah ase takas idingat hita, asiboi iduti hita tene partonggoan asi haganup mahita rombang haganup sektor boi mandihuti partonggoan on. Sonai homa bani halaman tolu das kubani halaman 4 boi dah kita laporan keuangan ibagas nasa minggu on atap adong na hurang pas angka atap redaksi boi ibungi PMJ tene khusus ni bendahara kuria anja hadiat itu pamahubat haganupan nadop marbagal ni uhur memberi persembahan bulanan lambi di pasu-pasu Tuhan mahita haganupan. Warta kegiatan naparlobe sermon kuria pakon rapat majelis bani Kamis naroon 10 Juli 2025 mulai pukul 10 benhita songna somal sermon. Tapi bani hari Kamison pitah sermon sibasaon atau pertonggoan do benhita dopai holi benhita mai lanjutkan hita marhite rapat majelis evaluasi program semester sada. Halandai hubani dasiam haganupan seksi-seksi tupuan KMB KMS seksi pembangunan ase malaporhon memberi laporan mahubani PMJ nadop iting-ting minggu na lewat sadarion ma terakhir tene asih jalo hadami maholi laporan nasyam. Nah berikut ini nah perlu mas-mas kita PA dan seminar seksi Bapa. Ya dongkon bani Sabtu 26 Juli 2025 Aima dengan tema Injil dan Budaya. Narasumber Pendeta Juandaha Purba, Pakon Situa Jakarmen
saragi. Ase hita khususnya seksi bapa, ase dihuti hita montene, sonaha tongon Injil pakon budaya Simalungun, ase boy iparlajari hita. Sonai homa retreat nama poso na ia dongkon bani 5 sampai 7 September 2025 ipanget hanami hubata orang tua na dong nyombahta pemuda ase yojur mahoma nyombahta ase boy mandihuti acara on doma dong ijai formulir pendaftaran digital pakon kontak person anggo sihol manukun tene. Nomor 7 rapat anggota koperasi karya bersama. Bapak inang hita haganupan khususnya anggota koperasi, bani sadari on iban hita do rapat anggota, aima memilih pengurus na baru, halani pengurus lama, doma selesai periode ini sedia, pakon masahap konsonaha masa depan, ke depan, koperasi on ase homa atap adong hita anggota jemaat nasihol masuk anggota boy langsung roh bani rapat on permasuk siluk dop keluar minggu lang pala dokah ai holi ase mitor ipukah kita tene. Nah berikutnya dong ting-ting tambahan na perlobei ibadah lapangan sektor 2 bani minggu naruh on tanggal 20 Juli 2025 kebaktian lapangan do sektor 2 ase tonggon hita ase boy mardalan ibagas nadiar. Nah berikut ni anggidah kita bunga altar na ilobei on. Terima kasih hubani inang nyonya Kamrol Damanik nadop membere bagal niuhur marhitehon ni bunga altar. Alo atap ise homahita nasihol marbagal niuhur marhite hubung altar boy menghubungi sekretaris kuria. Selamat ulang tahun mabamu inang. Nah terakhir anggidah kita bani jadwal kegiatan bani hari minggu on adong iban hita pembinaan warga Jumat bani piga minggu terakhir anggo ipardete hita topik khotbah na khotbah kon IGKPS aima pasal hidup baru ciptaan baru. Halani ai yang kat hita do pembinaan warga jemaat bani minggu narohon tentang ciptaan baru. Nai beban honi pendeta Kaleb Manurung. Jadi domai tanda hita pendeta on atap adong holi suku-suku atap diskusi boy lebih jelas kole bani pembinaan ai ase ulang adong hita hatadingan tene. Isi dia hondo makan siang i gereja on siluk keluar minggu ase roh mahita haganupan. So nai mating-ting batta martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan nadop patupuhon hanami ibagas idop niuhurmu ipasu-pasuham hanami baik kesehatan baik kerinduan nami nalaho pajupah pakon ham ale Tuhan. Terima kasih bamu martambah koma umur ni hasoman nami sakuria piga-piga halak ale Tuhan. Martonggohan nami ase haman terus na masu-masu goluh ni sedea. Na membere haganupan aha sinitani uhur ni sedea ale Tuhan. Ase boy sedea semakin bertumbuh bahkan berbuah ibagas ham ale Bapa. Martambah umur ni sedea tambah mahoma panandaan ni sedia hubamu ale Bapa surga. Tuhan itonggon hanami haganupan kegiatan ni kuria bani nasa minggu on ale Tuhan. Ase hamna masu-masu haganupan kegiatan rencana ni seksi-seksi pertupuan ni inang, pertupuan ni pemuda. Secara khusus untuk persiapan retreat pemuda ase hama na masu-masu ale Tuhan. Halani nama poso nami ondo gabe gereja masa depan. Halanya Tuhan si huluhur nami. Asibagas saposoon di sedia. Bu sedia ibina bertumbuh ibagas kamale Tuhan. Haganupan keperluan-keperluan terutama maai dana na ibutuhkon sedia. Ase hama na mencukupkon ale Tuhan.
marhitehon ni haganupan usaha ni panitia, sonai partisipasi nami sebagai orang tua i gereja on ale Bapa surga. Holong maatemu Tuhan, sonai homa peserta asiboi mendaftar anjaha boy haganupan target na itu Tuhan panitia nama poso kuriamu boy homa dapat ale Bapa surga. Tuhan sunai homa hubani haganupan anggota majelis jemaat, komisi-komisi na dop ibentuk asiboy homa haganupan komisi-komisi na adong i majelis jemaat boy marhorja ibas na diara ale Tuhan ase boy si dia membahen program anjaha melaksanahon pelayanan ibagas na diara sonai homa evaluasi kami senaroh on martonggo hanami asiboy homa mardalan ibagas na diara. Tuhan bani panorongon martonggo hanami hubani piga-piga anggota kuriamu na ibagas na buritan pakon pemulihan. Lang namar loja-loja hanami ale Tuhan mengharap kon holong hidup ni urmu hubani inang Nyonya Rasmidin Damanik hubani Samas Paulina Lumban Turuan hubani Bapa Jamurdin Sinaga hubani Bapa Situa Emeritus Salmonsius Girsang sonai pakon inang Nyonya Willem Saragih idingat hanami sideon ale Tuhan holong maurmu ase marhitihon ni haganupan usaha pakon tambar na ipangan sidia tambar na iinum sidia boy makorhon hamalumon dalan ni pasu-pasumu ale Tuhan paulakon haganupan nama burit kelainan-kelainan banyak kula ni sedia paulakonin haganupan hubani nasehat halani hamdo simadain ale Bapa langadong nalang boy iban ham sona hape fonis ni dokter sona hape parah ni secara medis halani hamdo namambahen nama noppa hanami tutu urah do bamu inale Tuhan. Halanya Tuhan sakuria on mangelek hanami mangindo bamu. Ase berehama hamalumon hubani sidea. Terima kasih mabamu Tuhan. Sonai homa haganupan pergumulan nami ikuria on. Pergumulan pasal nyombah nadop ibereham. Apa na paimama napa imay-mahon nyombah pe yondos kon hanami hubamu ale Tuhan ase haganupan persoalan-persoalan nami boy yondos kon hanami hubamu halani idingat hanami hatamu janji Tuhan bahasa naroh kubamu yang datang kepada Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa. Terima kasih mabamu Tuhan bani dear ni layakmu yondos kon hanami homa negara nami bangsa nami hutanganmu hamma nama masu ale Tuhan tokinari itangar hanami hatamu marhitehen ni inang penginjil nami pakai ham inang on nalaho padas kon sura-suramu hutongah-tongah nami anjaha pakai ham homa hanami gabi tempat hatamu boy bertumbuh berbuah songon na yarap kon hamale Tuhan. Terima kasih mamabu terpuji termulia maham Bapa ibaga Yesus Kristus sanami martonggo. Amin. Panorang ni mahita lau manangar hatani Tuhan nai padas juak-juak ni dodingta haleluya nomor 300 ayat sada ayat 2 pakon ayat tolu ipangindohan nami bani ayat sada holi pitah inang atape naboru pakon singer mandodingkon Bapa martonggo
ibagas toruh niuhur. Napaduahon ayat 2 holi pau baham uhurmu inang bapa pakon dalahi mandodingkon pakon singer. Inang martonggo ibagas toruh niuhur. Dopai holi na ayat patoluhon riap hita ganupan mandodingkon. Pau baham uhurmu. Martonggo mahita. Ipaondos sam huban nami Tuhan, bayuni paruhuran, marhitehon ni natotap ibaharui ham hanami, lewat na ipaondos kam huban nami ganup marsada-sada, tonduimu tondui napasing, na marianan ibagas pikiran nami marsada-sada. Asein ma na mambobahon hanami, laho mandalani goluh nami si ganup ari, ase margogoh Tuhan, mandopakon bagai-bagai ni namasa, anjaha anggodoma margogoh kanami, monang mahanami, das subani ujung ni, ulang onggap aturut kam, hanami manut Tuhon, lakah nami sendiri, tapi tetap ma tuntun ham, bobai ham, aselambin iarusi jana iboto hanami, haganup dalan nai harusukon ham humban nami, hatamuna sihol jaloon nami, pos uhur nami, parlo bedo Tuhan,
isuan hon ham in badi diri nami marsada-sada. Sehingga buhi hanami makaguluhkon hasitongan ni hatamuin. Bani ganupan pardalanan di guluh nami. Terima kasih mabamu Bapa. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Ambilan bata bani Minggu 4 Trinitatis. Ibuat kumbani 5 Musa bindu 30. Ipukah kumbani ayat 15. Das subani ayat 20. 5 Musa bindu 30. Ipukah kumba 5 Musa 30. Ipukah kumbani ayat 15. Das subani 20. Hitaganupan ibasahon hanami bani Bibel bahasa Simalungun na lama. Mase ternyata sangga sinode bolon Bibelta na baru icetak ai hanya sebagai pembanding. Dosongon bahasa Indonesia anggo hurang takkas ya rusi kita boy ibandikon kita halani bahat ope mungkin yang perlu disempurnakan. Jadi anggo nasiam nadop sopat mambuli bibel na baru lang mahua lang palay paulak nasiam mula Vietnamia ini nasiam koma kan terus may basa-basa. Lang pala mula manggunay Vietnamia susah koli homa nadop manjualay tene. Jadi ibasahon hanami ma humbani aya bahasa Simalungun nadop dokah icetak kita. Nini sonon pamilihon na manot tuhon. Ayat 15. Tonggorma domma hupatuduhkon bamu sadarion. Haguluhan pakon hatuahon. Hamatean pakon hamaguan. Marhite nahuhatahon ham sadarion. Makaholongi Jehovah na ibatamu. Marhite na marparlaho ham. Ibagas dalani anjaha iramot kon ham titahni aturanni pakon uhumni ase manggolu ham anjaha lambin bueni anjaha pasu-pasuon ni Jehovah na ibatamu ham itanoh si parayakon munuan bahen parbagiananmu tapi anggo marbalik uhurmu anjahaseng raham manangihon, tapi raham ajar-ajaran ni marsombah kubani na ibatana legan, anjaha mambalosi ay, napabotoh kon hinan mabani nasyam sadarion. Maningon magotumang manasyam, seng anjay dokah nasyam mangguluh, itano sip arayakonmu, marhite naman di paribah Jordan, lako membuat ay bahen parbagianan. Diloon kumasadarion langit pakontanoh, gabi saksi kudopak nasyam, pabuanadop kupatuduh kon bamu, haguluhan pakon hamatean, pasu-pasu pakon papa-papa, halanyay pilih mahaguluhan. Ase manggoluham pakon ginoparmu. Marhite na makkaholongi Jehovah na ibatamu. Manangihon sorani. Anjaha marsijoloman kubani. Ay haguluhan do ay bamu. Anjaha hagajangon yumur. Manggoluh itanoh nadop binulawan kon ni Jehovah. Hubani opungmu. Hubani si Abraham. Si Ishak, pakon si Jacob, laho mamberehon ay bani si Dea. Tibarjay madasni, horas mahubat tahaganupan. Iya. Bani nasyam nailambung ni namarulang tahun, salam nasyam malobe. Anggo kebetulan isamping atau ilobe nasyam
na itingting kon na marulang tahun no kan ay. Apala na siyam na pagganjang kon salam-salam ta hubani si dia. Dong may salam na siyam? Iya, terima kasih mak. Apala ay hadiah bani na siyam na marulang tahun. Apalagi manay bagas mingguon. Sadaryon, hadir do Bapak Rap Mulia? Situa Rap Mulia, ay do hutangar sadaryon marulang tahun, tene. Hadir, selamat ulang tahun bamuda Bapak. Idaratai juru parkir gak ni Bapai. Selamat ulang tahun bamu. Iya. Kita ganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Agena siyam na ikhlas balkon na iatas. Ra haganup do hita makasiholhon. Goluh na lambin teratur. Dok kosyai goluh na lambin maju, goluh na lambin sejahtera, goluh na lambin mapan, tambah mantap, lebih sukses dan berhasil. Yakin doha namiai, anggoy sukun hanami nasyam, nama poso, Bapa inang sada persada, agena dop lansia. Kanay do kan? Ay do pe sura-sura nasyam? Iya, yakin kita ay ope na menjadi keinginan ataupun nai hasiholhon uhur tahaganupan. Wajar doay. Anggo pala homa isurahok kita lambin mundur, lambin robajani goluhon, maporlu isukunhon hita ay. Ada apa sebenarnya dalam pikiranku yang tidak baik? Atak naduk terganggu do. Kan nai do kan? Halanilang tahan mangidah hamajuan di zamanon. Atak nadot arganggu do uhurku. Angku pala mamundur kan. Lambin robajan di manyan goluh ni negaraon, goluh ni gereja dan lain sebagainya. Maka itu sudah menjadi pertanyaan yang besar bata. Kita ganupan laho maparayak. Ahana isobut kita no kanai semakin maju, semakin berkembang dan lain sebagainya. Totu dong dosarat atak pe hal-hal namaningun menjadi skala prioritas ibagas guluh tahun. Ahadonap arlobe na sihol-sihor jahonota. Ahadonap arlobe namaningun ibahen hita. Totu ay managinoran memilih. Iberedo bata pilihan. Songon hata nagati itangar hita, kalimat na lang bebaru bata, hidup adalah pilihan. Ungkapan on patorangkon bahwa setiap individu, setiap pribadi memiliki kebebasan untuk membuat suatu keputusan di dalam kehidupannya. Dan keputusan itulah yang akan membentuk jalan hidup mereka. Bahkan inang nasyam nama poso, mudah-mudahan lang adong iatasay orang tua. Halanya ang kuihatahok kanami nama poso selalu tujuan ni panonggor nami huatas. Tapi adong durate ni, sa tabi mabani nasyam, inang bapa adok kapeyatasay sa huagat nama poso tumang iatas iya. May daday na ngay. Maaf yan ang ya. Tapi lang mahua aselam bin roposo ni nasyam. Yeah. Hala ni marosu do hita lambin poso. Kanay do kan? Lang marosu hita lambin tuado hasaham ni nasyam mitor bani bulan Julion. Hala ni do maleo bisa to nga taon idala ni hita tahun 2025 kan? Jadi yang gue biasa lambin hu ujung ni lambin taridah ma kerut-kerutnya kan naido kan anggo mertambah usia. Tapi bay nasyam na ulang tahun, yakin doha nami lambin bayu, lambin poso songon manuk-manuk nanggur. Dah. Iya, hita ganupan nininokan bani teks ni ambilaton, keputusan yang kita tetapkan itulah yang akan membentuk jalan hidup kita. Bahkan setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai pilihan. Setiap hari. Lang pita sangga mambasa bibelon. Iperhadapkan hubata pilihan. Hupajak ham inang
Nggo bapa lang hupajak ra. Hupajak na siyam inang hitainang on, dicoba juga untuk memilih yang terbaik dan termurah. Jenges ko manamin. Kanay do kan, segar sayuranay, baru murah ko maargani. Jadi setiap hari kita tetap diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Angko hal na kecil ra na manawar sayur pakon mamilih sayur. Tapi hal-hal yang besar ketika hidup kita diperhadapkan dengan dosa ataupun pantangan-pantangan yang tidak bisa dilakoni oleh orang Kristen. Halanya ini nih, pilihan-pilihan itu pada akhirnya akan membentuk kualitas nikoluhta. Pilihan na tetap kon hamai, ay mana membentuk kualitas ni goluhmu. Ay doho manay didah kita bani teks ni ambilat taon, naija Musa patuduhkon bani bangsa Israel, memperhadapkan kepada Israel dua pilihan, langbue, dua dohasa pilihan ijai, langboi abu-abu, langboi samar-samar. Harus tegas. Nini ijai yang pertama, maka holongi na bata janah manramot kontitahni. On pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua, hatahonot tama langra mandalankon titahni. Langra manramotkon titahni. Totu hataman ramotkon ijaido terjemahani makorjahon mandalangkon titahni ay. Aido asebani ayat 15 ay ihatahon. Tonggorma domma hupatuduhkon bamusa darion. Hata na ipake ipuka si Musa marhitay tonggorma. Bani bahasa Indonesia, ingatlah. Tonggorma bani bahasa Heber mararti duai, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ingat, periksa dan pertimbangkan. Ai mahapena perlu adong bata sebelum mengambil keputusan. Ingat, perhatikan, periksa, pertimbangkan. Piga hal nokan ay. Anggo mangidah duit na palsu pakon nalang nahadon ini. Telisik, terawang, tolute. Kan na itu kan? Bendahara maurusan niya. Tene, takadong kanam yung misal ni na mambayin galangan na palsu. Langi bagas botoh nami. Bukan unsur kesengajaan. Atap adong misal ni nahilang nol ni. Lang unsur kesengajaan. Tapi mungkin ada sikit keteledoran. Marhitehon niya langi parek salaw manggalang. Ijin mardalan kantong persembahan. Ijay itarik hun katong. Ay masegati kewalahan pakira duit. Jadi untuk hulobian niarion pe maningon itelisik iterawang dilihat. Kanaido kan ase jenges lang soal nilai. Berapapun nilainya kalau itu yang menjadi kemampuan dan kesanggupan kita. Tapi yang terbaiklah. Halanyai do nini hubani bangsa Israelai nini si Musa nokan ai. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, ingat, periksa, lalu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang sangat-sangat menentukan dalam kehidupan mereka ke depannya. Aidonai hatahon ni si Musa untuk mengarahkan bangsa Israel melihat ke belakang. Jadi anggodas maholi sedea i tanoh kanan, tanoh bagah-bagahai, ulang sampai lupa. Mereka mesti melihat ke belakang, sonaha donadup ibain nebata, ibain Tuhan
Sadoka sidea luar huntanoh parjabolonan Masir. Ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang cukup membuat mereka hidup bertahan selama 40 tahun dalam pengembaraan. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi halani naibata marpambahenan na luar biasa bani sidea. Ase anggodom masonai Tuhan ai nai hapor sayai ni sidea mamberesi panganon, mamberesi inumon ipadang gurun yang sangat gersang itu. Totu haganupan ai mambobai sidea sasitong ni untuk setia kepada Allah. Jadi kita haganupan, kalaupun kita hadapi kehidupan yang enak, kehidupan yang mungkin membuat kita lupa apa yang sudah dilakukan Tuhan ibagas 10 tahun, makawah manasiam hupudi. Masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa sakit, siapakah yang sudah melakukan membahen nama jenges, nama dear hubani nasiam. Sehingga ketika diperhadapkan dengan godaan-godaan, dengan keindahan-keindahan dunia, lang urah kita berpaling hubani keindahan di dunia on untuk menjadi na pataridahkon ataupun mambobai kehidupan. Halanya itu ase ihatahon ijai memilih itu haruslah dengan bijaksana. Pilihan disedia harus dengan penuh dengan kebijaksanaan. Doma hupatuduhkon bamu sadarion. Sadarion. Haguluhan pakon hatuahon. Hamatean pakon hamagoan. Hataon sasitong ni mengandung berhubungan kubani ayat 20 lalu. Bindu 20 lalu. Jadi yang sihol takas bani nasiam, ahado haguluhan ay, ahado papa-papa ay, ahado kematian ataupun kutuk itu. Bahasa nasiam maholi bani bindu 20 lalu sebelum teks ni ambilat tahun. Torang isobut ijai pasal pasu-pasu ni naibata, papa-papa nahumbani naibata, nahumbani naibata. Asehata honot tama, age hubata sonarion. Hubata sonarion. Dasar ni bangsa Israel, makaholongi na ibata. Halanyaido intini. Ripun ni titahaip enaido. Dasar bangsa Israel, makaholongi na ibata, ay manininokan ay, holong pakon idop nyuhurni. Holong, kasih, dan kebaikan Allah itu sendiri. Nadoma idaihon, nadoma ididah pakon ialami. Itaganupan na hinargan itu hata Yesus Kristus. Ang godoma adong pengalaman na indah, na jenges, na domay rasahon hita pakon tuhata ay. Niniuhur nami, maholdo hita untuk berbalik daripada kehendak Tuhan. Maholdo hita untuk manadikon ataupun malupahon pambahenan ni Tuhan nadob i rasahon hita sadokah parguluhatta. Aido ase isobut ijay sa sitong ni bani bangsa Israel lang tanggung-tanggung, lang ragu-ragu, holong pakon kebaikan ni naibata ay membentuk watak dan kepribadian na bani bangsa Israel ay. Lang tanggung-tanggung, lang satonga-satonga. Misal di iboban masidea hun habuangan hun parjabolonan Masir. Lanjar ipaturut sonin menderita. AGP memang bahatdo di sana sini persoalan dan tantangan. Tapi lang ongga ipaturut sedea, pitah sedea, mandalani goluh ni sedea. Mandalani goluh ni bangsa Israel ay. Aido tujuan ni asegabe bangsa na makaholongi na ibata si dia. Jadi ididahita ijay bani Yohanes 15 ayat 14. Basa na siyam lo benange. Ang guboy na marulang tahun mambasahon. On mahadiah ni ulang tahun bani na siyam.
Yohanes 15 ayat 14 pakon Yohanes 14 ayat 21. Basa hamlobe na makahulongi na ibata pakon Jesus. Basa hamlobe nang boydo anggola. Yohanes 15 ayat 14. Aido subanasyam tongontori nasyam. Yohanes 15 ayat 14. Nini sonon lang Aido iya anggo Bibel na baru do ay na basa hamnang baku nondo hata-hatani na manurut au jana na bagas pikiraku atak nalepak do manubut nats ni ay tene anggo naholong do uhur nasyam hubaku idalan kon nasyam do sagala parentahku. Aku yang salah berarti ya, minta maaf kanami, tapi bayi catataku ay do maksudku, tapi lang mahua ay memperkaya hita haganupan pakon bani bindu 14 Yohanes 14 ayat 21 itu ruskon. Iya, hita ganupan na hinaholongan ay mahape intini. Makaholongi na ibata ay sama dengan makaholongi mandalankon haganupan parentahni. Sonay mana imamahkon si Musa hubani bangsa Israel. Ase halanyai kesetiaan dan ketaatan ni sedea dalam sikap menuruti ketetapan dan peraturan ninai bataai parohkon hagoluhan pakon hatuahon bani sidea. On maia on mana menjadi keinginan tariap lang pitah isurahon nai bata bani goluh ni bangsa Israel, tapi termasuk hubat tahun kehidupan dan keberuntungan anggo bani bahasa Indonesia. Kehidupan dan keberuntungan ise nalang marosu hitaon marutung. Atap adong anggo dong nasyam nalang marosu marutung ibagas goluhon, anggo dong utung nasyam bere nasyam baku. Godong nalang marosu kan naido kan. Hal ini kehidupan dan keberuntungan bagi orang yang taat, bagi orang yang setia pada ketetapan Allah dan orang yang melakukan mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya akan selalu beruntung ataupun hatuahon anggobani simalungun. Bahasa simalungun hatuahon, bahasa Indonesia keberuntungan. Hita ganupan halanya itu perlu salian nanget mamilih. Adong ikutip hanami istilah sonon nini termasuk doai anggodoma beruntung, anggodoma marhatuahon, gajang koma umur nini nokan ijai, totu gajang ni umur ai. Terima kasih mahubay nasyam na ulang tahun. Tapi panjang umur yang dikatakan dalam nats kita ini lang sekedar pargajang, parpondok ni umur ataupun soal angka-angka. Lang sekedar ay na maksud ijon, tapi goluh na memiliki relasi yang benar dengan Allah secara terus menerus. Halanyai ulang salah memilih, salah pilihan nini boy parohkon hasedaun, pakon hamatean ataupun hamaguan. Aido nini nokan ijay, anggoy pilih marbalik kumbani na ibata, lang mangiri kondalan ni parentah nini hamatean, pakon hamaguan ma upah ni. Ayat 10 itu das subani saplalu. Kita ganupan, tapi ulang adong uhur nasyam baru potong rambut bipuay. Adong istilah sonon. Bila salah memotong rambut, menyesal hanya langongga. Bila salah memotong rambut, menyesal hanya 1 bulan. Kenapa? Karena dia akan bertumbuh dan panjang kembali. Lang belalap isosali. Karena itu, lang belalap isosali ay. Tapi
anggo salah ham mangan, bila kau salah makan, perutmu hanya sakit berjam-jam. Lalu na terakhir rondo na menarik. Kan? Tapi bila kau salah memilih jodoh, aduh, lanjutannya. Seumur hidup kau tinggal dalam duka dan penyesalan. Waduh, ngeri ya teh. Ngeri doai kan? Langadong na sonay bata kan? Langadong kan? Jujur lo benasyam. Adong do na sonay salah memilih pasangan ataupun jodoh. Lalap dalam keadaan duka seumur hidup dan menyesal. Ay lang na boto sonaha biyayang kupala sonay. Tene, langadong kan? Ada juga. Ada tua langadong. Ay mabahasa Seribu Dolok. Ada tua langadong. Tapi ang guadong pe ipadear malah. Nah habay nun. Kanay makan. Pada akhir ni nah habay nun. Nay manadong, nay manapahamot-hamot. Kanay makan. Sedo naman dole. Tetapi berusaha untuk mempertahankan, mengingat perjanjian. Lang boy sirang anggolang na sinirang ni. Ay ma. Jay pahamot-hamot na siya malah. Atak sonaha pe bapa, atap sonaha pe buruta, atap sonaha pe misal ni inang da bapa. Ulang mitor, kalau tahu gini dulu, nini mitor kan dulu lalap. Mape maruban sonari. Hinancenges, ope kalau tahu dini dulu begini, akan begini, lang putus. Nah hita haganupan, nah hinaholongan, nini bani teks ni ambilat tahun, kalau kita bani teks ni ambilat tahun, anggo salah ham mamilih, no karena duk itawarhon ni si Musa ay. Anggo salah ham mamilih, nini, berarti di dunia dan di akhirat akan menuju kehancuran dan hamaguan. Aima iya. Jadi ulang sampai salah memilih. So nah hape jenges ni nasiam pemuda nami. So nah hape jenges ni tawaran ni duniaon. Atak rope hanjin na langsung maminang nasiam. Rumah pribadi, mobil pribadi. Nini ijaikan toko pribadi. Pakon ni mall pribadi. Ulang mitorana siam manadikot Tuhanay. Karena sonai kan, sudah ada mobil pribadiku, sudah ada rumah pribadiku, sudah ada mall pribadiku, sudah ada supermarket pribadiku ini. Tama, lau mahita, tadi kom ma orang tuam, tadi kon maon. Semoga tidak ada yang begitu. Atene, halani panggoda ni zamanon lang nabuto. Gak tahu kita bagaimana panggoda ni zamanon. Dan asyam nama posonami. Atene. Holong uhur na siyam ba ni Tuhanay. Holong uhur na siyam ba ni Tuhanay. Tene. Iya pe holong do uhur ni ba ni nasyam. Hanya ang gusonay do masilang ibere mitor kesaksesan ban nami. Lang sonay cara ni Tuhan. Cara di dunia ondo mungkin sonay. Menghalalkan segala cara. Bagi Tuhan tidak. Yang murni, yang enak itu kalau kita jalani dan lewati kehidupan ini step by step. Das subani hagi jangon. Angguai hargama keberhasilan aibata. Ingat nasyam ma'a. Kita ganupan bani ayat 10 sia das subani 20. Musa domap atuduhkon hagoluhan pakon hamatean. Pasu-pasu pakon papa. Langit pakon tanoh nini gabe saksiku. Langit pakon tanoh gabe saksiku dopak nasyam. Tapi Musa tetap do mambobai bangsa ai mengarahkan sedia ase pilihan di sedia hagoluhan. Nah terakhir sahali bani ayat 10 sia nini sonon. Diloonku masa darion langit pakon tanoh gabe saksiku dopak nasyam, pabuanadop hupatuduhkon bamu, hagoluhan, pakon hamatean, pasu-pasu, pakon papa-papa, halanyay, pilih mahagoluhan, asemanggoluham,
pakon ginoparmu. Bani zaman sapari 2 tolu saksi iporluhon. Lahu memastihon sebuah kesaksian itu diakui sah. Tapi ijon isobut si Musa dihut langit pakontano saksi abadi bani pilihan di bangsa ai. Totu boydoon koma menjadi saksi bata panorang on. Halan yang guhubani bangsa ai ipabogehon on hubat tape ondo ipabogehon sonari. Sonai mahoma seharusni panggilan ai langit dan bumi HP tidak hanya menjadi saksi diam, tapi homa ianan ninay bata mangusehon pasu-pasuni. Ang gunok kanaikan sebagai saksi yang bisu, sebagai saksi diam. Tapi HP sekaligus menjadi langit pakon tanohon, menjadi ianan ninay bata mangusehon pasu-pasuni bani parguluhatta. Pasu-pasu ninay bata atape mangusehon papa-papani. Jadi terus do itawarkon ijay 2 hal na bertolak belakang, berkat dan kutuk marhitehon ni ganupan ay tergantung bani respon umat ni jolmain. Bani respon ni jolmain merespon pasal pilihan na itawarkon ni si Musa nokan ay. Haguluhan sa sitong ni ijay ay mahaguluhan yang lama. Kehidupan yang hijau, yang segar. Jadi parohkon malas niuhur. Ay do sa sitong ni terjemahan bani haguluhan ay. Hayah, kehidupan yang lama, hijau dan segar. Menggambarkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Halanyai kemakmuran, kesejahteraan, buah-buah. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, maka itulah yang akan mereka nikmati. Dan itulah yang menjadi bagian hidup mereka. Tetapi dengan satu catatan, anggo sir-sir sedia maka guluhkon ay. Kita ganupan ay doho mahubata na menjadi pilihan. Pakon ojur-ojur, singat-singat, ibagas goluhta bani minggu 4 sebelum sesudah Trinitatis. Mamilih natang sidiaran ase haguluhan hatuahon ma rupeta haganupan. Lang salah pilih, lang janji muluk-muluk tene. Bani ayat 20 ay. Marhite na makaholongi Jehovah na ibatamu, manangihon sorani, anjaha marsijoloman kubani, ay haguluhan doay, bamu, anjaha hagi jangon ni umur mangguluh itano nadob binulawan kon ni Jehovah hubani opungmu hubani Abraham, Ishak, Jacob laho mamberehonay bata hanggoy jay ipake bani sidia. Tapi pada akhirnya kita akan menikmati kehidupan yang berlimpah, susu dan madunya penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan. Age bani guluhta sonarion. Amin martonggo mahita. Bapa namin ay surga. Bapa paridop nyuhur. Terima kasih. Sopat opehan nami tongtong. Menjatuhkan pilihan nami. Bani natang sidiaran. Ay mabani haguluhan. Patotap ham uhur pikiran nami, ase ulang bumbang hanami, ibagas namano tuhon pilihan nami, age badiguluh nami sehari-hari, age pe memang sulit do untuk memilih yang terbaik, tapi haganupan ay Tuhan, boy margogoh kanami, haladi domma, yusehon ham huban nami, tondui napasing, lahu mambobay hanami untuk semakin bijak di dalam memilih hal-hal dunia on Tuhan. Terlebih kemajuan canggih ni namasa sonarion, baik
teknologi dan lain sebagainya. Gati salah kanami ibagas na mamilih. Tapi teks ni ambilan nami hatamuon, gomos paingat kon hanami supaya kami memilih yang tepat, memilih kehidupan, memilih keberuntungan nadup ipasir sirham ibagas guluh nami si ganup ari. Terima kasih Bapa, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima yondos kon hita galangata, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabi onjolan bata laho manggalang, ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10 onom. Mambahen na madear, apa namar si bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonaydo, iharosuh kon nay bata. Sonari ondoskon hitama galangata irik mandodingkon Tuhan hamdo pangajamanku.
Riab mahita jongjong, martonggo mahita mangunduskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardiar layak jana na unja huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu-pasuham guluh nami. Domay hasomaniham hanami, jana ipasu-pasuham khorja nami. Das subani sadarion, sonari ibagas malas niuhur, roh dohanami mangundoskon, buah ni horja, nado pinasupasumuin, gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu, on pesai jaloham magalangan namion, bahen hasangapon nigoranmu, janah mambahen lambin, mar hataridahan harajaonmu i duniaon. Ibagas goran yanakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham matonggo namion. Amin. Hupuji holong niatemu o Tuhan Yesus Rajakin. Ham na ibata parguguh na sotarimbang, na marsuruh tondi na pasing manundangi hagulapan ni duniaon. Torangi hamma hauhuron nami, laho mangidah hinabayak ni idop nyuhur, pakon pasu-pasumu. Asetalar buah-buah ni tondui na pasing in, bani guluh nami. Ibagas holong, malas nyuhur, apadami, marhite Yesus Kristus, anakmu na manggoluh, anjaha manggomgomi, rapakon ham, ibagas hasadaon ni tondui na pasing, sonari rosi sadokah ni dokahni. Amen. Hambap anami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni hurmu, inagori tongahon, songon na inagoriatas. Bereham maban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasab hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, palua hamma hanami, humbani pangago. Lahomanasyam,
Jana ihatahon Tuhan Indo homahubata. Bolak do namin sabiyon. Tapi otik do si parhorja. Ay pepindo hani mamabani si mada si sabiyon in. Ase isuru si parhorja bani si sabiyon in. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubata. Jana maidop mauhurni mangida hita. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubata. Jana ipasorap ma dameni bani tondui tabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma hubat tahaganupan.